Bioskop Homer, prvi bioskop za slepe, otvoren je u Beogradu 2005. Udruženje Homer svake godine organizuje od 28. aprila do 1. maja festival adaptiranih filmova. RTS na svom drugom kanalu svakog meseca prikazuje po jedan sinhronizovani film za osobe sa oštećenim vidom. U moru latica na tabanici, koje samo što nisu poletele prema njemu, Lester ugleda nagu anđelu, kojemu se sa najnežnijom zavodljivošću osmehuje. Pokreti su joj graciozni i ležerni, kao kod nimfe, koja je stvorena da u čoveku razbukta svaki atom uspavane strasti. Bioskop Homer postoji da mi koji smo izgubili vid ne bismo zaboravili da smo na svetlosti rođeni, koja nas večno vuče gore. Šta je to? Koja scena? Ona u kojoj odlazite na pijacu robo. Meni ste izbacili. Bolje je odmah preći na ima vas previše. Zašto ja da obožavac pišu svakog dana i kažem na slike? I u tami umetnost svojom čarolijom slika. Branko Matić. Produkcija RTS i prijatelji udruženja Homer. Dalje od telefona. Ne mešajte se. Bio sam spreman da ubijem kapetana. Spreman sam i vas. Spustite to. Dajte mi toranj. Spustite. Štraser vadi pištolj, ali Rik je brži. Štraser pada pogođen. Major Štraser je ubijen. Stižu francuski policajci, kapetan Renault pogleda u Rika, a onda izdade naređenje. Uhapsite uobičajene osumnjičene. Policajci podižu Štraserovo telo i odnose ga. Rik i Renault ostaju, a Renault uzima flašu mineralne vode na kojoj piše voda iz Bišija. U Bišiju je sedište francuske vlade koja je kapitulirala pred Nemačkom. Ne samo da si sentimentalan, postao si rodoljub. Možda, dobro je vreme za početak. Mislim da imaš pravo. Kapetan Renault baca flašu s vodom iz Bišija u kantu za smeće. Avion u kome su Ilza i Viktor Laslo poleće ka Lisabonu. Renault i Rik ga dugo prate pogledom. Bolje na neko vreme nestati iz Kazablanke. U Brazilu je slobodni francuski garnizon. Mogu da ti sredim prolaz? Moja propusnica? Dobro bi mi došlo putovanje. Ali opklada i dalje stoji. Još uvijek mi duguješ 10.000 franaka. Tih 10.000 franaka će pokriti naše troškove. Naše troškove. Louis, misliš da je ovo početak divnog prijateljstva? Dobro večer. Drago mi je da sam pozvan da dođem i da vam prikažem što ste verovatno već na RTS-u vidjeli. Na onu opasku da sam se 3 puta ženio, evo javno izjavljujem da više nikada neću, obećavam. Inače, mi smo prvi u Evropi krenuli s ovim projektom, to mogu da se pohvalim, a inače ideja je došla od toga što sam ja kao student imao priliku da mi drugi ljudi čitaju filmove, da mi objašnjavaju i smatrao sam da je to jedna od umetnosti koju mi slepi ne možemo da pratimo. Zahvaljujući udruženju Homer, ovo je konačno pokrenuto i sada slepi mogu da uživaju u divnim filmovima, kao što je i RTS shvatio da je to fantastičan projekat i evo već 2 godine i 3 meseca radimo svakog meseca po jedan film. Moram samo još nešto da vam kažem što je više nego bitno. 90% slepih danas nekada su vidjeli.
To je vrlo važno i zato je ovaj projekat vrlo važan, da ljudi mogu da nastave da prate filmove bar u svojim mislima. Želeo bih, evo na kraju, nemam šta drugo da kažem, pogledajte na RTS-u svakog mjeseca, dakle ide po jedan film, na kraju mogu da pozovem sve one koji žele da nam čitaju, da učestvuju u tom projektu, muške i ženske glasove, naravno likove, mogu da se jave u udruženju Homer i svi oni koji žele da nam pomognu na drugi način mogu da nam se jave, stvarno nam je pomoć potrebna jer naravno iza ovog projekta stoji isključivo samo udruženje Homer, a hvala televiziji što nam besplatno pušta filmove. Puno vas pozdravljam i održat ću obećanje.